ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أحسنت يا شيخ. سرا قراتن زي ها؟ سرا قراتن. أنا بيك آية ميك كما سرعت أنا وني قد لا بيك كاسي وكمالي كاي والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن سرا قراتني. إيه لا جناح عليكم وما رقك عليكم إيه ولا جناح عليكم. أنا سنرا قراتني آيان يبقى ما في صدمي أخر الرأي. خير، حصل خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا وفقهنا في الدين يا أي يا قيوم يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب، درسين تنتا أرآ سورة البقرة آية دب لما في سدمي أفررتي لابني. سورة البقرة آية دب لما في سدمي أفررا كافنا أرآ إن شاء الله تعالى. طيب، أجدرا آية دبرتكي ستي سيرة ilmaan hoosisuu tarabbiin nu dubbate qaraanee turre. Gaafii isinirraa qaba barattootarraa. Tamhiida jechuun tamhiid. Darsii har'aatti achi tarkaanfachuudhaaf. Ilmi hagam hoosifamuu qaba. حوالين Hooleen kaamileyniin حولين tuni كاملين تحديدي مو تقريبي. هل هي تحديدي أم تقريبي؟ تقريبي. تحديد. تحديدي. ما لله لا باتيني مو أدوني. هل ذكرت لكم؟ هل ذكرت لكم اثنين دبدة جراسا؟ لا. بعد إن الدايت دب النقرة كم برد إن قد داي اثنين دبدة جرا تفسير يرى سدفاني يكون إني أيوة. يرى سدفا قراه جرا الحمد لله. طيب، تحديدي الأمل تقريبي بتي تحديد بالضبط بيانسون ساعتينسون دقيقانسون الرقه قبديتشا. طيب، كوني شرطي لا تشينغيو مو ولي قلت إسانيتي مو أكا أراري أرقموف والدبين أكا أرقمني والدبي كتوف قطع للنزاع وانجر متجر والدبي كتو داف وقال مجرمي. أه؟ ولي قلت ثاني ولي قلت وتشاوري لا، والمرمي كتو في مو وقال مون جديف مالي. أخيرا ولي النبي والمرمي كتوفي وقال ما انقهون يوتكو كيسادي دي وقال ما انقهون دركم حاجة وقال ما تدائم سني هدول دركم جيتشو. طيب، أما يذكر سبحانه وتعالى آية تنين كيستي دبرتين أبام منا إرادو إيه
jedhee abbaan manaa tokko yoo dubartii dhiisee irraa du'e dubartiin suni hagam teettee ciddaa eeggatti ka jedhu nu dubbatee ji'a 14 ji'a 4 fi bulii 10 akka ta'e nu himee jira. Yoo ji'a kana geeffatanii jedhan achi booda tottolfachuu waan silaa midhaayfatanii waan urgaahan dibachuu waan silaa dubartiin godhattu godhachuun rakkoon qabu jedhee rabbiin nu himeetiniin jira. Dubartii wanni abbaa manaa irratti gufufuu shari'aan isii hayyamee fi qalbiin isii laaftuu waan taateef qalbii keessaan bahu dafee abbaan manaa jaalalti isaa qabdu haqa isaa guutuun irratti leenjitee zamana dheeraa wajjiin turan suni dafee gad hin dhiisu. Kanaaf gartanii wafaa'an lihaqqi zawjihaa rabbiin olaanee isii hayyame. Namni biraa guyyaa sadihii ol namarratti gufufuun hin barbaachisu. Gufufuu wayita jennu mataa haaddachuu, uffata gurraacha uffachuu, naxalaa ol garagalchanii mataa isaa gaggaragalchanii uffachuu miti. Ol deebi'anii mana taa'uu waan urgaahaa fi waan maladdaata waan babbareeda irraa goruudha. Duraan waggaa tokko teetti dubartiin akkasitti amma shari'aan irraa kaffaftee ji'a 4 fi bulii 10 godhe. Tuni tagaraa waan qabne. Tagaraa ilma qabdu ammoo ajaluhunna an yadacna hamlahunna. Hayni isaan ta'an hagami haguma ulfa garaa isaaniiti dahani. Haguma ulfi sun dahu qofa dahamuu qofa teetti jechaadha. Amma darsii har'aa irratti maal qara'uudhaaf deemna ree? Walaa junaaha calaykum. Yaa ilma dhiiraa, yaa warra azwaajaa, isinirra macsiyaan hin jiru yaa muslimtoota. Yoo kam walaa junaaha calaykum fiimaa carradtum bihi waan labbaa galtan maasan min khixbati nisaa'i dubartii kadhachuudhaaf. Dubartii tam ta abbaan manaa irraa du'ee ciddaa eeggataatiin jiran san kadhachuudhaaf yoo labbaa galtan homaa rakkoon isinirra hin jiruu jedha. Ajaa'iba! Maal jechuu aayaan tun walii galatti? Awwalan khitaabni ka muslimtootaati. Tacriidni asitti baaname kuni riqoodha malee saraahaa miti. Haati manaa takka yoo abbaan manaa irraa du'ee ciddaa eeggattee jette mu'mintoonni yoo intala san yookaan namittii san kadhachuu barbaadan maal godhuu akka qaban nu hime. Suni maali? Yoo tacriida taate rakkoon qabu. Walaa junaaha calaykum fiimaa carradtum bihi min khitbati nisaa. Tacriidni tasriixan garagara. Tacriidaa fi tasriixni garagara. Tacriidni labbaa galuudha. Fakkeenyaaf tacriida wanni jedhamu kalaamun يتضمن ما يصلح للدلالة على مقصوده. تعريف نساء أكاس. تعريض جتون كلام يتضمن ما يصلح للدلالة على مقصوده. وأن متش حمل سن الرد هاسوا قجيلت أكسم ويصلح للدلالة على غير مقصوده. وأن أبان في الإسم ملي وأن برار رتلي إسا قجيلت جتا ملتشوفو كمال. لكن حامله إسارتك أجيلشوتو إرى أصرح إرى قرتني كالور إرى أرجح جيتشو. أما ما جيتشو ولي قلت آيانتني يا ور ربي أمنتني هو ولا جناح عليكم مأسيان إسنر رنجرو فيما عرضتم به من خطبة النساء دبرتي كرتشو الأفيو لباقلتن أو أكننتم في أنفسكم يوكا لبو تيسن كيست يوك أبتني ليفتن معسيان اسن الرنجرو أيها الرجال المبتغون للزواج في التعريض بخطبة المرأة أثناء عدتها. ودو اسن الدار رجلتو كان لبا قلتني
maal jedhanii labbaa galaniif abboo dubartii saaliha fuudhuu barbaadaa jetta wayita sii dubbiftu tamaam gartee usluuba gaarii fayyadamta jecha dubartii saaliha fuudhuu barbaada faa jetta akkanatti yookaan ammoo karaa biraatiin maal ati nama gaariidha waa lafa baddaa jettaan iddaa yoo geeffatte waan si fuudhaa ansi malee du'ee argamaa qabriin na baha maleen hin jiru na maleen heeruun gaafa iddaa fudhatte anatu si fuudhaa miti ati maa waa lafa baddaaree ati nama gaariidha ati dubartii gaariidha waan akkanaa kana fa'a yookaan ufii isaatii maal jedha ani dubartii amriin isii akkanaa akkanaa odoo argadhe fuudhuu barbaadaa fa'a barana fuudhuu hajamaa fa'a yoo rabbiin naa laaffise lawadittu law kutiba lii imra'atun saaliha faa jettaan aboo hawwee jira odoo dubartii gaarii argadhe fuudhuu barbaada faa jettee dubbatta malee iddaa fixannaaniin akkana jettee nama tokkotti akkan heerumne na malee jechuun hin ta'u. Kanaaf rabbiin irraa dhorgee maal jedhe macsiyaan isinirra hin jiru yoo ta'ariida gootanii dubartii kadhachuudhaaf ta'e iddaarra jirtu oo aknantum fi anfusikum yookaan yoo qalbii teessan keessatti qabattaniin fuudha jettaniif itti haasoytan homaa rakkoon qabu. علم الله رب بكجرا أنكم ستذكرونهن إذن جرك أنا دبتني ولكن لا تواعدوهن سرا دبين جبان أسيام علم الله أنكم ستذكرونهن يا معشر الرجال دبرتوت تناني دبتن جتشا ربي نما بيكا حال إساني حال مالي من حسن من الجمال ومن حسن العشرة وغير ذلك من شؤونهن واي إساني أخلاق إساني بريدم إساني أتدبرتي قاري لا أتي ما شاء الله تبارك الله وأنا كنا لبا قالوا ربي نسم بيك كيف دبتن أنكم ستذكروا ولكن لا توعدوهن سرا ما لدت عمري ولكن أنتم استدراك ما لرت استدراك تأمي وأنا أسرها محذوفة تجرى سمال جتت تقدرتا فاذكروهن يجا قلبي كيسنت بريد ما يسي ما دبتا وفت ما هاي دبرتي غاري يسي ما شاء الله تبارك الله جرى عفاني ولكن لا توعدوهن سرا نكاح سيقول التجتني كالتي نتك أجلتني بإلا من قلنا في سرين كون نكاحا سري جدا مجدا عبارة نكاح سرني يعني لا توعدون نكاحا جدا نكين سري الأمال سري جدا جنان وانت نكاحا بوده هجتمو وان ليساتي وان أبا مناتي في حاتي منا قفتي وللرابيكني أكام من حال بدي أخلاق بدي وان حاسه واللالي لا إله إلا الله محمد رسول الله الرب إسار روان به قاني فتأتي قد إساق قاني فتأتي وري قدس بدي وري قرتاني قدس بدي وري هاتي سيران هرما هو سفتين قدسين أكا خليق أراني ذن وري هاتي سيران رحمة قرتاني قلبي إساني قرتاني كيستهن أباسين هرما إساني ولين أكا أخلاق أبي خنامت حتى نكين نويو أكاتها قبا أكاتها نتقرتي خلطان لا تواعدوهن سرا سري جدي ربي نكاهان نكين سري مالي وان سبودات وان قرتني دكتادا وان نمني نمتي مدفن ججا وان نمني نمتي هم مدفن ججا يوكان لا تواعدوهن سرا ججون سري الأولي قلتني ذنان هجتنا ججا قافا كان مواعدان إساني قوتن كوني دبرتي عدة كيس جرو تبا منا إرادو والإنجراتني إرقسني فودو راه بعد ثني كان قلنا لا تواعدوهن زنا إلا أن تقولوا قولا معروفا إلا أن تقولوا يوجد تملي قولا جت معروفا بكما تهي يوجد تملي يجد أجائب أبو مال جتشو دبين توني دبي جبدو في أرقى
أولا beellama hin galinaa fi ana malee hin heeruminii jettanii beellama hin galinaa fi jedhe irraa dhoorge. Eega sanii waan qalbii teessan keessa yaa'e rabbi isinii dhiisa jechaa itti hime. Eega sanii qawlan macruufa jedhaa malee waan biraan jedhinaani beellaman seeninaa fi jedhe. Argite? Akkatti rabbiin keenya tartiibaan nuu kaa'u. إلا أن تقولوا قولا معروفا سني ما إنني تعريض قولوا تصريح إيثني تعريض ملئ تصريح هنتو ججا ولا تعزموا مرتستنيهن همنا عقدة النكاح قدوم فنكاحا النكاح زهيد أتجتنيني مرتستني اتنهمنا حتى يبلغ الكتاب حقب درقمن ربي الركاه قهوت أجله بيلما إسا درقمن ربي الركاه مالي دا جري عداتها أوسني جري عداتها أوسن ربي تويو الركاه حقا بيلمن إساني سني دمي بكا قهوت هين قدوم فتنا نمني أدو دبرتين عدا كيس جرتو نكاه اتهدتي أولا نكين نسا باطنة وثانيا فسخي قدما أدان بيوتو يدرك أمتا أدان أوفن بل قرين علماء مال جري نمني دبرتي عدا كيس جرتو تكفوري حال أما أثرت دبتا ما جرو كانان يو غرغر باسن اللي أبد الآبدين ولتنديبي أنجران مفارقان تني مفارقة على التأبيد مالي تقرتني خرابراتي ولتنديبي أنيمتي مالي لأنهم انتهكوا حرمات الله waan daangaa rabbii dabraniif jecha qixaaxiin jaraa abad walitti dhihaatuu dhabu. Akka warra wal abaaree sanitti gargar addaan baasanii lamuu walitti deebi'uu dhabuudha. Haadha ra'yul jumhuur. Jumhuur ulamaa isa kana jedha jechuu baarakallahu fiikum. Kanaaf eeganaa waciida duubaan itti aansee maal jedha rabbiin واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم واعلموا بيكا يا مؤمن توتا أن الله رب يعلمني بك ما في أنفسكم واللبوت السنكيس سجروا فاحذروه بقطع وان بدو جتشو دبرتي أبي لما سينو أنا مالينا بروت هيرو من جتني دارتي جاس الرادو إدا إقتاجر تتدبتشو الرا فاحذروا بقطع قرأ الرا واعلموا بك أن الله غفور رحيم رب غفوري يو إسن الرا أبتن رحيم رحمة إسني قد دليت إسن الله إسني إرى أرارما يو إسني إرى توبة تنيجل أما آيان أيها الأحباب وان شريعان ندبة لفكيت وان شريعان نوهم لفكيت أخلاق غاريك أباتشو حليم جدا أستاذ حليم غفور حليم إيه غفور حليم صح غفور أرارما حليم أبصار مالي إطاعتي إسنت أريفتي إذن كتاني حليم رب سبحانه عز وجل أما آياتنا الرمال بنا وان أخلاق بدا قابو أكنت الراغور أخلاقني بدا مالي دبرتي عدة كيس سجرتو أنا مالينا بروت هيرو من جلاني بإلا مثينو نمني برو يو أرقواي كان سلبين نكون isiilleen odoo ciddaa keessa jirtu abbaan manaa irraa du'ee nama bira wajjiin deemuun nama bira wajjiin galuun salphinna kun. Kanaaf irraa akka nuti gorru rabbiin keenya itti nu qajeelchee subhaanahu azza wa jalla. Namni mu'minaa tokko فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم ويتجروا لابد أن يعيش بين الخوف والرجاء ربي نفرت إيجتا ربي نلي خجيلا جراتشو تويو برباتش سجتشو مالب نمن دوغو غورنجيرو يو دوغو غوري هو أرارم ربي نكراتشو واعلموا أن الله غفور يو دلي وهي هجته هو دلي سنرى ربي أرارم يو كراتي ربي حليم أوفس إساء أبا ربي الرئيسة دبر جتشو بارك الله فيكم أما أحكام براتن ودبر أما أحكام حارة وكن أما
Sangeessinee miire dubartii abbaan manaa irraa du'e akkami kadhatan? Gaafi. Akkami kadhatanii jedhe. Ati nama gaariidha. Yookaan aboo ani dubartii gaarii oduu argadhee barana fuudhuu hedaa. Homa akkanaa kana faa jedhan malee anumas si fuudhaa nama tokkotti na jalaan heerumin hin jedhani. Tamaam? Haadaa mamnuun. Taayib. Tacriida godhan malee tasriixan godhan jecha. Tacriida godhan malee tasriixan godhan. Amma ahkaamni itti aanu nama dubartii fuudhee odoo wajjin ciisin yookaan odoo wajjin galin mahriillee odoo kana sii kenna jedhee maqaa isaa hin dhahiniif gadi dhiise maal ta'a? Akka amma warra qilleensaa kana. Warri qilleensaa kun waluma hidhatee yeroo muraasa booda waluma xannasha. Rabbi najaa haa baasu warra akkasiisan. Nasiyaanan isinii dhaamu yaa warra qilleensarraan nikaaya wal hidhattanii hoo homataatan tayaa wal gaya. Tole zamanni badee jira. Erga rabbii walitti isin fidee nikaaya wal isin hidhachiise. Zamana dheeraa taa'uun hin barbaachisan. Odoo hagam taa'uu qaba jedheetiniin namni na gaafate murtiin an kennu odoo qaadiina godhanii bulii lama qofa jedhaan bulii lama yawmayni faqat guyyaa sadaffaa bira jiraachuu qabda jaartii ta'e. Bulii lama sanumaa tursiiftee yoo naan jettan guyyaa tokko uffata miicataa guyyaa kaan karaa deemaa maammadoon guyyaa sadaffaa isii bira. Haala balazzaa akka biyyi baanu jaartii tiyya jedhee qilleensumara yoo taa'e mumkin gartee laa qaddarallaa isiillee ni shaagaltii innillee shaagalaa ka biyyaan baa haasaa jiran ka biyya keessaatiin ka biyyaan baa. Eessa jirta as jira maanaan dawalirree siin dawalirree maa akkana borii odoo akkana jedhan silkii maana cuftee duubaan dhufa jecha. Gaafa silkii maana cufteen duubaan dhufe yookaan kalee dheengadda odoo naan dawaliin maa turteen dhufte waan achiin booda jiru isintu na caalaa beeka jecha. Kanaaf warri gartanii dubartii nikaa hidhattanii akkanumatti teettan laalladha. Mee aayaantu waan isin jettu laala. Laa junaaha calaykum macsiyaan isinirra hin jiru in xallaqtumu nisaa'a cibaara gadi geessina dura yoo dubartii gadi dhiiftan maa lam tamassuuhunna odoo waliin ciiftaniin tuqin aw tafriduu lahunna yookaa isaaniif hin murteessin yookaa hin kenniniif hagana jettanii maqaa dhoytanii fariidatan dirqama rabbi isinirra kaa'e mahrii. Mahriin dirqama. Mahrii hagana sii kenna jettanii murteessineef. Mahrii sii kennama jettanii beellamuma seentanii hidhattan. Gaafa kana yoo gadi dhiiftan ilmi namaa akkuma isinuu beeytan walitti dabalamuuf nikaaya wal hidhachuun murteessanii barbaachisaadha. Murteessanii. Eega murteessanii asbaaba silaa mashruuca taate hojjetanii karaa rabbi jaalatuun nikaaya wal hidhatanii jedhan. Asbaabuma wahiiti yoo dubbiin deemuu fi diddee ka wal gadi dhiisan taate maal godhuu qaban. Kanaaf laa junaaha calaykum isinirra macsiyaan hin jiru yaa dhiirota dubartii teessan yoo karaa mashruuca taheen gadi dhiiftan gadi dhiiftan maa lam tamassuuhunna odoo jaran tuqin itti kalooytanii wajji ciiftanii akka abbaa manaatii fi haadha manaa aw tafriduu lahunna fariida yookaa murtee rabbiin isinirra kaahee kaa mahriidhaa hagana jettanii odoon himiniif yoo gadi dhiiftan maal gootan wamatticuuhunna isaan qananiisa waan ittiin fayyadaman waan isaan ittiin gammadan waan qalbiin isaanii ittiin gammaddu kennaafi. Tamattu'a jechuun waa isii kennuudha waan akkam maa yantaficna bihi wayadkhulu tasliyata wassuruura calaa nufuusihinna waan qalbii isaanitti gammachuu galchu. Tamaam
wanti gammachuu qalbii namaatti nama galchu waan akkami min maalin aw kiswatin aw gayri dhaalika uffata faa bittee fi warqii uffata babbareedaa tamaam horoo maallaqa wahii faa gartanii kennitee fi isa kana asliin akkasi amma asteetti mut'aan tuni maa yucxiihi rajulu lilmar'a waanuma abbaan manaa ka gadi dhiisu suni ka nikaa jedhatee gadi dhiisu suni dubartii gadi dhiisu sani wayta gadi dhiisu kennuun mut'aa jedhan akka isiin itti fayyadamtu dubartii sanatu yeroo nama biraa deemtu qalbii caba akka ganna dhiiftu malee jetteetiin hin balaa buuftu sanii miti gariin ganna dhiiftu malee jettee qabaan dadhabdee wayitee dubbiin dhuftee kach gamaa gaman ajaarsi dhufee wal bira gayan imimmaan boottachi garagalte akka awwalaa sanii miti gariin isii goyduu dhagama kana laal ijjisi gaaf tokko waan ajaa'ibaa nama wahii dubartii ka gadi dhiisu rabbi irra na fide laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah waan haga gaafas rifadhee booheellee hin qaban waa'ee kana keessatti isallee hin beeka isiillee hin beeka jarri lachuu akkuma amma jedhu kana nikaa wadhedhatiin sun zamana dheeraa turan kun gaarii miti bara nikaa jedhatanii badaadha hidhachuu dhabuu santu gaariidhaayu nikaa kadhataniituma dhiisuu santu irra gaariidhaayu gaafa kaanii nikaaha narraa buuftu malee jetteenii dadhabanii nikaaha irraa buusuudhaaf waytitee dhihaatan sheekkonni illee dhufanii namni silaa waa'ee nikaaha kana ganda san keessatti itti gaafatamu wayta waraqaa barreessanii jidduu jaraatitti isiillee kennanii isallee kennanii takkatti xalaaqi imaamtichi jedheeni jedhe wayta afaanii baafate qaallichi imimmaan biyyuma keessa taa'ee irraa gadi jige namicha isiin akkanumatti akkuma ijuma goyduu tanaan dhaabbatti innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun haganuma rabbi qalbii si goysee jedhean na ajaa'ibsiise laa ilaaha illallah muhammadu firaaq nin jabaataa bara firaaq addaan bayyuun ni ulfaata garuu gaa rabbiin ol aana yoo hayaanni naan deemtu jechaa namni beeke namittiin tun naan taatu isiillee namni kun naan tahuu yoo beeytu taate akkaataa isaan itti addaan galan rabbiin godheefii jira akkaataa isaan dhiibbaa san jalaa ittiin bayan jecha amma namittiin tun yoo gartee dhiibbaan ka jiraatee bultiidhaa naan taatu jecha ka murteessu taate maal godha yeroo inni isii gadi dhiisu san qalbiin isii ni cabdi sababa gargar bayuu kanaatiin kadhatee dhiisuu kanaatiin wanti kun dubartii qalbii cabsa qalbiin dubartii akka bililleeti kanaaf dubartii qalbiin cabsina yaa ijoolle rabbi barakaa isinii haa godhu dubartiin qalbiin isii bircuqqoo akka tadhiiraatii miti tadhiiraan qurcamtii hodhamtii mataate taatee walit qurcamti tadhiiraa ta dubartii yoo cabnaa walit hin deebitu kalaas nagayatti wanni walitti isii qabaan jiru kanaaf rasulli rabbii qawaariira jedhanii maqaa isaanii qawaariira itti baasan تمام ومتعوهن على الموسع قدره نمني درما قبل له حقم الدرم إساتين هاكنو في ججا موسع ججون نما الدنيان اتبالأت إن الله حقم الدنده هاكنو في فمثلا خادمة فا برت هاكنو ججو جولي في خدمت خادمة فا برت هاكنو فيها خدمنتو وعلى المقتر قدروا نبالين هيسي حقما دنديتي إساتين هاكنون تمام هيسي وفتا لما فا هاكنو في جدن ثوبين مثلا حقا فتا لما وما دنده هاكنو في ججا بالمعروف متاعا بالمعروف يعني كنانيسا إسان كنانيسون سني akkaataa beekamaa taheen qananiisaa je akkaataan beekamaa tahee akkami waan yartuu isii kennuu miti kayoo namni aqlii qabu laalee wanti kun waan yartuudha
jedhuun kennuufii miti. Waanuma meeshaa jedhame wahii kennuufii. Waanuma isiin ittiin qananiiti jetteetiin yaaddu kennuufiidha. Waan qalbiin isii kacabe kun ittiin qurcama jettee yaaddu kennuufiidha. Dubartiin tuni yeroo isii fuutullee akka isiin gaarii taate beekaa fuudhi. Yeroo isiin gargar baatullee akka isiin gaarii taate beekaatuma gadi dhiisi. Ma'anaan kanaa maal jechuu? Si wajjin jiraachuu dadhabde malee nama biroo wajjin jiraachuu ni dandeetti mumkin. Akhlaaqa keettu fokkataa tahe malee akhlaaqni isii gaarii tahuun ni mala mumkin. Situ dogoggoree wasanaa irratti bahee akka isiin jiruun qabne godhe arraba itti dheerattee godhe malee isiin gartanii obsaa dhayxee afaanii isii baate mumkin dhimma labanne akkana. Kanaaf irratti wasanaan bahinaa dubartii. Yoo niitii kee taate niitii teetii qabadhu. Yoo niitii teenta yoo gadi dhiifte niitii ambaatii waa'ee isiin dubbatin. Tamaam amma ijoolleen gariin kalee nikaaya hidhatanii hooyye nu godhan. Har'a ammoo nikaaya gadi wal dhiisanii u'uu nu godhan. Hin barbaachisu. Eega gadi dhiifte caybii isiin dubbatin ayyan kaan caybiin isiin. Tamaam ayyan kaan. Jireenya mana keessaa tahe jireenya ala keessaa tahe caybii isiin qabdu takkattiin dubbatin niitii ambaati carraa isiittiin kutin haa heerumtu. Yoo niitii taate hoo qabadhu akkasumatti gowwaa taatee niitii ta'ee waa'ee isii qilleensarran oolchin. Namni ijaan silaalu kun gariin haasidatu jira. Haasida hayi siin jedha. Hayii tana keessa waan badaatu jira. Kanaaf namni garii yoo ati agartu haadha mana isaa wayta nyaatu, wayta dhugu, wayta mana keessa ta'a, wayta caybiidha kun ijoolle. Namni sila akkam tahee jedhaan yeroo garii. Sila namni gadi dhiisee jireenyuma haywaanaa jiraate. Maal jechuun namni haadha fi waytitee waliin taphatullee namatti mul'isuun. Caybiidha kun. طيب ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. كوني درك أمته على المحسنين والرقاري الرت إلى رب سبحانه وتعالى والرقاري الرت نمني قارين محسن نمني إرديك أبو نمني قرق أبو دبرتين تكيسو. تمام dubartii hin kabaja malee dubartii hin xiqqeessu. Namni dubartii xiqqeessu, namni dubartii salphisu, namni dubartii akka isiin hin jiraanne godhu nama akkamii? Nama irdii hin qabne, nama salphataa, nama gartanii guddisni isaa bade jecha. Yookaan haqqan calal muxsiniina jechuuni ay calal mukallafiina jechuun nama waa'ee kanaan dirqama rabbiin irra kaahirra jecha. وإذا طلقتموهن أما الذي بإيمال جرا يود برتي قد إفتن يا مؤمن توتا من قبل أن تمسوهن ودو إسان ولين تكن حال إساني ولين تكنين وقد فرضتم لهن حال إساني مرتستنين فريضة مهري إساني حقنا جتني كنتني kuma kudhan fakkeenyaaf jettanii maqaa dhoytanii maharii isaanii. Gaafa kana yoo gadi dhiiftan odoo waliin tuqin maal godhuu qabdan? Fanisfumaa farattum walakkaa waan isin murteessitanii maqaa dhoytanii fi san kennuufiitu isinirra jira jecha. San kennuufiitu iyyuu isinirra jira. Fanisfumaa farattum illaa an yacfuuna yoo isaan irra isinii dabran malee. Illaa an yacfuuna jechuun maalidha? Yoo dubartoonni suni irra isinii dabran malee jechuun yoo isinii dhiisan malee jechaadha. Dubartii takka yoo nikaaya hidhattee gadi dhiifte wayta nikaaya hidhattu san mahrii hagana sii kenna jetteeni yoo maqaa isaa dhooyte mahrii beekamaa wanti sirra jiru dirqamni maa inni niree walakkaa kennitaaf. Jaartiin fuudhinii kennaa maal abbaa isii achumaan haa badduun hin jiru.
صداقة قافة دويتي في سن ولكا كنو في السر جرا قارو جدي رب الله وان سي قدام ما إني إلا أن يعفونا يو هاتي منا تاتي قد إيفتي سني وكانيتين أتني كايرة تي قد إيفتي سني irra sii dabartee afwii sii gootee sii dhiifte malee yoo isiin an irra sii dabreelaa fudhadhuu jettee isiin sii dhiifte muxallaqaan suni qalbii fayyaatiin dirqitee odoon taane namni gariin rakkisee ma godhe waan isaatuu dhiisee fi gadi na haa dhiisu jette akkasii miti qalbii fayyaatiin ixtiraamaan xalaaquma kana hawwitee kalaas ismarraa bahuu kana yoo isin sinii goote sun rakkoon qabu أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يوكا نمتش نكين هركجرو كولي إسيسني الذي بيده عقدة النكاح تفسير إساق تفسير علامة تفسير تقو الذي بيده عقدة النكاح إن نكاح يركب أبو وليين إسي يوسي إيسي مالي جتشا فمثلا نمتين جلت قفاتات yoo ijoollee xiqqoo faa isiin taate waliyyi isiituyyuu sii dhiisuu fi sirraa fuudhuu qaba. Yoo isiin idni isaa malee kan heerumne taate jecha gaafa kana inni irra isaa dabruu fi dhiisuullee ni danda'a. Dubartii xiqqoo bikra dubartii bikraa durba xixiqqoo akkana. gaafa kana yoo inni isinii dabre hoo homaa rakkoon qabu hambifattanillee وأن تعفوا أقرب للتقوى وأن تعفوا إسن لمانو يا ديروتا يا دبرتوتا إر ولي دبروتو أقرب للتقوى غرغرتني طاعة ربيت إسن كاليسا مالي في صدركا إتين أرغتني حق ولي dirqama walirraa kuffisuu odoon taane kabajaan ulfinnaan akkanatti yoo walii dhiiftan kuni gaarummaatti isin geessa waan ta'afu aqrabu littaqwa walaa tansawu alfadla baynakum yeroo wal gadi dhiiftan namni garii wayta wal gadi dhiisu aduwwii walitti ta'a laa aduwwii walitti hin tahina laa tansawu alfadla baynakum tola jidduu teessanitti duraan dabre yaadat hin dagatina akka waan dagatamee gootaniif duyda duubatti hin darbina ta'aamula jidduu keessanii sun maali immaa fadliin kun yookaa sadaaqa san guutanii kennuu fi yookaa dubartiin gartanii nisfii irraa fudhachuu hedduu san dhiisuu fi yookaa namichatu maal jedha 10,000 jedhe 10 kenneef jedha yookaa haadha manaa santu maal jedha ka isii wajjabe nisfiidhaa miree nisfii kiyya san illee dhiiseef jedha kalaas haatti fayyadamu ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير رب أرقى لبان إسن دليدا هندا قالت الرد إسني قال شاجي أما آياتو تقرانة نرى واحد الراه بني سنرى بارك الله فيكم لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا جي أكد رت أمو ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء جي خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا وانا جايبه ادب نبرسيسها جرت شريعان الله ادبني مالي عربك السني وان بدان هنا جت وان اخلاقا قبل لا تواعدهن سرا جل ربي سرا سلا وان سر لا مالي لجني وان نكاح اثني بود ارقم جني ميره وان نكاح اثني بود ارقم نرتوني بيك لكن ربي مال قول كيست نوهاسا يقول كيست namni gariin akhlaaqan qabu waanuma mara kanatti badhee babaasee haasa'a. Waan kanan qaanfatanii hin qaanfatamu qubaan qabu bakka kana namni akkanaa kun maali inni
maal akhlaaqni akkanaa tarbiyaan akkanaa maali sila haywaanaata waliin guddanne eh? Bani aadamii miti wanni kun qaanyiidha kanan jedhin kana jedhi kanan godhatin maal jechuu hattaa yeroo waa namaan jedhu namni afaan isaa adaba hin qabu nama garii adaba jechuun maali waan qaanfatan kana hin qaanyiidha kun jechaan beeku maal jechuu kun رسول ربي صلى الله عليه وسلم أدب نبرسيسا وانو مثلا دبتمون قانين قبل كنايان را دبتم موقع سرا جدي لا مسكت سرا لا توعدون سرا وان رويسا جد وان رويسا مالي وان رويسا معروف أنا نمرتون نبيكا كنا بيا أبلي وانكيا وانت نفني دامو بكا فيتنو جرات دا لغا فيتن دبت دا waan hawaasni yoo nama dhagahi qaanfatu namni wallaalan jiru yeroo amma balbalti walitti banamtee jirti akka durii miti balbalti walitti banamtee jirti amma akka durii miti duraan biyya wahii yoo deemte malee biyya kanatti wanti kun qaanyii miti jecha addaan hin beeytu akkasii miti fakkeenyaaf baal irraa arsii yoo arsii irraa baal yoo jimma yoo biyyoonni oromiyaatun hundinuyyuu waan wahii qabdi waan itti walii galtee kun qaanyii jechaa beeytu waan akkasiisan afaan kennaan haasa'uu irraa haa eeggannu laasiyyamaa ijoolleen dubartii akkamitti waan qaanyii haasa'ichi safuu balleessite qaanyii jechaa odoo beeytu maal kun akhlaaqni akkana amma balbalti addunyaa walitti banamtee jirti addunyaan akka ganda takkaa taatee jirti waan addunyaan akka ganda takkaa taateef jecha ummanni na dhagayu kun na abaaramoo jecha kiyya kanarratti nan abaaruu addaan baafadhaa wayita waa haasoytan kanaaf wanti jidduu teenna jiru maalinni inni kabajaadha kabajaa jidduu ilma namaa kana hundaa kabajaa jira kabajaa waan jedhamu jira nama tokkoon isini wanni jedhaniif maali rabbi quraana keessatti dubbataa jira fakkeenyaaf innaa nahnu wayita jedhu rabbiin tokkocha addamoo laakiin nahnu fiin jedhaa jira sahaabaan rasuula rabbii bira wayita ta'an yoo anta jedhaniin illee nama tokko kabajaadhaaf yoo isini jedhaniin homaan qabu nama caalimaa tokko nama guddaa nama gartanii hayyuu biyyaa tokko yoo isini jedhaniin homaan qabu yoo sihi jedhaniin illee homaan qabu laakiin biyya kanatti akkana yoo beeyni irraa of eegaa deemna jecha maaliif waan qaanyii kabirootti jira qaanyiin afaanii ilma dhiiraa dubartiidhii fi ilma dhiiraati afaanii bayuu hin qabne ka dubartii yoo ol fudhatte ima jettu laa ilaaha illallah dachiin namaan baqaquuf taha yeroo san diin rabbii wallaaluu illee miti eeggachuun dirqama taha eega rabbiin balbala walitti banee nama walitti baase namni walirraa waa barachu kun qaanyii miti jedhee walirraa baratee akkasitti deemu amma guyyaa har'aa nam tokko waan gaafatee gaafii keessatti obboleessi keenya as keessa jira maqaa isaan dha warri guyyaa waliin qaraan inni beeytanii tacdiila isaa godhe hin beeytanii warra as keessa jirtan tacdiila jechuun maali afaan fakkeenyaaf jecha wahii wayta jedhu namni jechi kun yoo biyya kanatti qaanyii taate xiqqishuu isii sirreessuu qaba jecha adabaan kabajaan ulfinaan tamaam waliigallee jamaa waliigallee eenyu inni ka guyyaa sun maaduddiin jirtaas isa baarakallahu fiikum akkasitti ilaala afaanumatti na dhufteef hin dubbatinaati akhlaaqa horadhaa ijoolle rabbi akhlaaqa isinitti haa uumu walirraan baratina ammoo ibaluu akkas jedhe anillee hin jedha jettanii walirraan baratina warri dur hin beeyne ishi na dhageettammoo gurri isin qabama akka ajaa'iba dhageenya Hin dhageenye ustaas. dhageettanii fudhattammoo dhageettanii kan naytan hin fudhan Hin fudhan. eenyu namni nagalchaa jedhu kun qo'imee karaa tuktukii kanaan yaa saahiba tuktuk ta'aal
من أنت؟ تفضل سيقل تجري أنا فكات أنا قلت أمين. أمين تفضل. نعم. والذي بيده عقدة النكاح يا أستاذ. إيه عقدة النكاح وليار كجرمو جارسار كجر. وليار كجرا جن وليير آيان ولييرت كجرا جتي جارسال برايوس يا من دي ما جرا نمت كن في مرقات النكاح إيه في مثل عقدة النكاح جارسار كجرامتي. كان كاي دو دندوينن وليير. achi kakkas jechuudha. Yoo ijoolleen xiqqoo taate كقديسة إيش كقديسة جرو bikira جارسا مي أما سلا. ka jaarsaa wala dubbatame. Kun amma lammata owiidhaan fidita nuyi. وأنه ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء لو صرح